Bakwatsirwe bamanyirwa nka James Mudisho w'emyaka 5 na gumo mu byo watakisa hankuto yakazo Kyegegwa hamwe na Nzabimana Eridvunze w'emyaka 3 mutuze kurwo mu district ya Kabare kandi aba bakwatirwa mu town ya Kyegegwa babire nibagezaho kuronda motoka iyo kutwara enyameji omuri Burenga Kampala. Abasuma bahinduye amsa motoka bazipakira okuma birebire nyuma ho konka twagiza utwabakwata namwe hingambira situire na motoka ishatu zibayimba polisa umwe kubare birecho ci twakirwanisa bakininga ahantu kore ate no babagente bapakira inyama ahingambira twatsire motoka corona kibina ine ipakira inyama ningana agaciro bina okurjira har James Mudisho bire navuga motokeji na jango enyameja twire najivuga mbwire bwanyekera kujihebwa mushijo manyiro nkapasita bingana okurgomo rw'emperkazo na wahereze kwatwa polisi yakazo nishanga bazitwakunyira mu bazikashira moto bashkwara kiretera sente kurugero kuzanizinga zazi cyo ukabushaka sasa munonga gukura batwibirente batugarura inyuma batuzibira intunguka batima amatungo gahoro umuringo ngo gumwe polisi ya Kyegegwa rukwerwa hamahiga UPDF kwasira abasigazi babiri Ronald Muhumzo w'emyaka 23 mutura wa Hapio Kyegegwa hamwe n'akakoza John Medi w'emyaka 22 mutura wo mutawuni ya Mubende abarikuteekateekwa kuba benyigiro mu kwiba hamwe no kuguza pichi ya Bajaj Boxer number plate UFL shanjabera na mshanj-Z kandi nabwe polisi ni yemwe eriyo neronda abandi babera baramucarusa hamwe na bosa kabwejungra ahamshango nugwe gumwe pikipiki kwa gereta nyona Charles kwa ijaho twakaho Charles yasera boss bemaze kufuna boss nyo boss nyanda kumanya fesingi ya kusanga ironya ni manya ababoje babiri usanga haboje babiri yabo bakaguza harugaho moje wo ijampereza sente mitwari 14 ngamba Charles agambire okwate muhando yukogeneka Kampala gukora Nekigambo ngo mu kwezi kwa mushanjo mwaka wo Ronald Muhumza hamwe na mutahiwe Charles ocuburiza misho bakapangisa pichikurga hamu byo wa bodabodo muri Hapio Kyegegwa omanyirwe nkaleo ategeka bagenda bajiguza bosa kabwejungiro mukama wa kabwejungira garage omutawuni ya Mubende amani mna kwa tachanga yabuze bagisanga UFL rusanja na musanga saleze ati bagaye bagiye pakane yani ngifuna bangu Muhumza na mutahiwe Charles kubahirize kuguza picheji bakagenda bayeshere ko muri Kampala polisi kwatire Muhumza rera kabatwara Mubende hagaraje yakabwejungira hibagurize pichi kandi umukama wa garage jikwarebere polisi nuko kwiruka rero bakakwata pichi birezi shanjirwa hagaraje ji ndi mukuburira umuvubuko ono yaleta abantu bajja banyiga batunda wano pichi kitegere nagamba ina diune bossa pichi yagala bossa nalemo okujja kati tukole bwe tuti leta bossa ogende bossa tuwa bossa tuwe bossa ogende tuleke konono budde kati mujje wanga budde bulondi wano ntuki banali obubi bwa pichipichi bwaweze ababbi bangi ababbi babba omuntu yabakate pichipichi munju ne bagitwara so tugamba government tuyambeko ababbi buli bwo banakwata abere mukomera tebadamu mutabere mu mukomera wakira ababbi bakendere Bakwatsirwa habwenyama basindikirwa ha polisi yakazo kandi babapichi bakumirwa ha polisi ya Kyegegwa ubwo kucondoza kurukugumizamu gasha kwa Philip Mulangira